National Health Mission Employee Association is organizing a week-long blood donation camp at Pasteur Institute Alaumalli in Shillong beginning from today. 7 people donated their blood today, and the blood donation camp is to encourage people to come forward to donate their blood despite the prevailing COVID-19 situation. Speaking to the media, the president of National Health Mission Employees Association, Ronnie Khadrit, informed that his organization is making an ardent appeal to the people of the state to donate their blood because the blood bank of Pasteur Institute is facing acute shortage of blood. Donating blood will save the lives of many, Khadrit said. Hari ni kesini sedang ialah pelong program paling kuat mana jing batai atau bagi dekat jongka governing body jongka association antara dekat jongka district level association ro ilayawan lam bani banta angkat di parlok jungi di bayi ngasem di ilayawan bani senok tilang association kumalong mentah akan ika jingdon kini ketlam jing jungwan jong kibir khmat pandoni ika snam kalau ngabduna palak antara kadau ka association kalawan khmat banai ke kenerik di jingrap maka benta ke ban pendap di jingdon kami ke senam kini blood bank kembang tip akan ke blood bank ke supply senam sikwin ke hospital healthcare ke district di nakalian jungi mentaka senti ni penolong ikan ka kaman ni bat kami stayo ibun ki bansawan hakini kisni nomor ba ke jinglong dengan klam omla bani rum sibun ka mila stretch stayo nomor kinla ni wan kisni ke bat kumju haki wiki district ni penolong ni sa penolong ikan ke juk ka kam ka banyarap pendap nak ta ki ke jinglong kam snam haki district kumju ini kalian ka association kumju badai hiki nong train nomor transport kya ini simkia ba ini dan mentalang bat ke department kaban irap na kabenta pendap ikan di junun kam ka beje nah bat ni keturu ya ki para jadendril jengi bat kunju baro kibri ke besyong ni gejala bakin long ki bakloy manwan syakmat ban ya dan mentah akan ke kam ba ajim da ka bangi donate islam majong akaba nyo aru ya ke juga dikya jadi kabangiwan donate islam nyo ke free health check up akaba nitip ke jumlah jumban jong kami tepat lajong bat abang ifit nila bana islam bat kani ka ajing ini tuai bat penjuru perak ini penyo bekia di tim bak khadu na kentu di wei ke ba lemba jong kani ka kubur jong ki beti kibriu na kami dia ba pin ya ngap itu ni tepat lem jongi ka ba piniwan chakmat ni sna ktilang la ka de lemba ka association jongi langi pila muan shimet saya kini keceka Islam ban yarap na tentang diri kami Islam. Jing doni Islam na meneng au babun ki baduna ki wan chakmat. Kada kolong bakipim besya test covid. Mo men hakini ki smiru ki bon ki bangala mobilize ki yong ba niti yang ya test covid. Ndre na kaliang jongka blood patch bank ni ki la pentip ba kan omdan te nu jing test covid. Mo kini badane kami ko bakya kila wan chakmat. Bat kadai kita ke jingti yang dapat penolong itu beliau ba banwan hospital tu kentre banwan donit Islam kendon matre mo isubun stang kini ki replacement donor ka blood bank kam jukam encourage ni kwa banyo khambun ku voluntary donor ti kalong ba pung ke jepet pada ba kila banwan shikmat lemba shimet ani lemba ko shinjungi banwan yarap hangni namba ke jingdon kam Islam kadai batulun bet baro sisnem ndai tambong mentas tayo dan kam Islam be Ringi mentangi penyak citayo, Ringi organisation dan kibri shimet kila banwan daladi, akan ni ke bank wan donate blood akan guna kokoh. Mo sisir lai berang ila ban donate blood. Malah dah ngilong ke bukit bakia, di doktor ni kila pentip dia ni, bang ngilong ke bufet. Ada ngilong ke bufet kena musim hidup. Mo. Hakabai day bet ki kumanga omane, hakabai day bet covid test. Hang ni kim kandak ya ka rat ani ada RT-PCR yang ni nakam taki bon donate hindrai hakapor shwaba kindonit kidon ki counselors hakaba ki ladon lupa ke set of questionnaires mah bala set lupa dari government dari ministry hakaba ki balong special during this pandemic di kamut ini ki set of questionnaires ki belong related with covid symptoms mah dia kamut lada ki lap bak nak itu jingkili kidon ki nu ki jingbom bal suspect dari even though dia ada symptomatic kamut yaki ni musim ni kesenama ki defana di kalau kita perform dari bagian penjara nomor terakhir di IT manager jangka national hospital dari itu di voluntary blood donor di regular blood donor ala dunia senam antara tan berusir ini kasihan sebab income kaumnya sehingga terpat kalian lama tepat yang bro tu sama jadi hari ini bagi Yasmi bagi Nyawan Syaki
haki blood bank haki district haki bafair badan haki ni makin wan khamat makin dunia dia senam haki namar ba ko mengitip hi jing ai senam tolong ka ba derkam namar ba ni tuko ba tolong ka senam kedai ke ba himla ban dia lani ban kiet tu di ngakerpat dia tipu semla baro ni district bafair haki blood bank haki bakin wan khamat bakin dunia ba ngitip kumgani ka pandemik ka bang dong mentah bon na ki blood bank jungi hamtam regional blood bank hangi ru kadun hadun dunaf nam ka ba khai hadu data de lemba ka din tempat jong ka regional blood bank jong pasien institute ya ka national health mission employee station maka tempat bertolong ni ka program ka berjulang man muslim de kumangi ru inong free jong ka national health mission ni ya himat semat banai ya ni ka kos bang dunia de ni kos dengan kami nanti bana tempat ba wala da pimpat ju ais nam ru aga di go tien ko kom one shari kan blood bank kepada na pasca kidan pi doctor kidan counselors kiban batai banya ap kumlo ko sila ban dunia wala da pimpat ai injection la ni kibla wat kibla ai ya ko covid vaccine ru sila ban one shari kan ban dunia